Aha eguswaye Emergency Ghana TV eso memo bibia akwaba. Na ene ye story ayen saka ne ye mame abepemu ewa haseya. Ode na sem abedan my lady ewa Sumpa TV. Na sisi a ne yenim awawe mu nsem sisi a ya adoso dodo. Sisi a na wale no se ye komu a se ye anase enye. Esan se ye mame asem a o kire mu wa ha no ase awawe na okomu no. Ohankwa ena etu no. Ebeba ne sen na yenya afi na yesisu na yaye ya adwense yebewura awawe mu yebe ne den na yenso yaye ya adwense yedi ye ho ebewurem because e maami asem a wo chirechire mu ewa han yawe hosem pa obi ani kun efim ni kun kani efim na waye wa adwense wa befa no na one ne besan so aye den atena wenya bema fofa bema ne so ne eba betena no nyama bema ne eye no yawe hosem ti mpese yakone yakohwe video no eba yakohwe video no ba na di bibia ato aso hye so se subscribe na wa like na dani anso do comment so edi aba comment section na wa share so edi ama afofo yakọ yakohwe video pechima wan no oba ne kwadu abusua pani k tie wa abusua pani bidin abusua pani k anumayi anumanye amu apollo wo mu mienu ene ye bo wonom kunadui kwa oda inko sia pani a odi k yo oba party say nyame adu ma tachi ma ate fan bato me site yo your bible quran na bi focus ya kasa precaution abodu ane cross pede bato me bible ko yan so de ko is the yonkodo bi akoye fansa to bible no so bodi eyeme MMS amaleba sada bible iso insada bible sa sama me beken sa sama meken trodo no trodo minitro nyame boa me order ko ani ezi eni amehu a we kokko ya omo ba hanyina breki tu breki pa we dey fair colored ezi we dey kokko oh my ewura de beboa we ebre o baby e gate kese ya endan obenya number say number 48 oba pase be na dia bedai mamba cho ewedie boko banya boko sa me ware ebe ma bi e friend of Freddy Kamwa no hu me wadanse skaman oye ho ade mpacho han na ode mi ko mi krum garu ko ye me ho ade no sa na ofri garu timpan oye idea ni kusasi okay to ode me ko free adanse skaman be se ko garu ko ye me ho ade ti okoye me ho ade no friend ne bla ba ko Accra ai friend da ya mo na musa ya na mu yesi ma anyamwa bacha ya sana no de ai masa ne de mu ode no na bla amodi asa wuni amodi undimensa yanko ti ofre ko garu bacha ekoye ho ade mo mama mrem no fa eko school kakre ekoye mo ho ade de ne de na moji min certificate kokoko bono ai kokoko boreji akonfirmience emedase ngoko mienu yo awiyo kakra ana kaja yo nkan bese ena ta eno ye kokoko ena ipito jerican white wine na nitie black no bako eno ye kokoko ena ho ade na nkasa na ho ade ne na ntwe mienu ene ye no muntie de nti America no so wo so obi baba ne nam ho na wo ye so ne betwempena na o ka ba bia wo firi kire wo na wo gitu ho a ehyehyeye wo ho ti se woni na ntwidi ni eka enkonfam a enko garu aba pa kasa ni ti ni agi na ntwe mienu ayo ti na ntwe mienu na chi no akoko yin san tato ansa na the abusenya beje tu mi say why ho ade awie ni aponche na elas na da mo de mo na mo gigi mo nyiska wo se bi wa ba so yiniska so be so yiniska de ono so be calculate am mi kunu ko ye de na che se dem of friendship mu o say ya no ye de ko snap ne say promo pa na ye de amaye promo na gemi pa na mo ye na gemi no nyiska ketu o aponche tuato na akoko nyini na confirm crazy Obapa, yanko garu.
nti ode me ko hia abushafo no ye me ho ade e wo kurom ode me ko fi anga ko ye wo ade e se wuku no e santini ufra no manje he nti o kwa me ho ade ba me ne san bese ko adansi sikaman e ho na me ne te ho no hu me na kase na me kunu so na madika wo ba ka be ma na ka ba bia me bae e no no be hia me to ase ode pese beto na me pese me tiaze bata se na ngofo se kase usha nti na se we ni se we ni me wo 3 days we wu ni nti no o we edise na ku wi 3 days 3 days ka fra wate e de na ye no ma ende mini because me obey odi wachi on first born dey ni papa dika wi on first born 3 years on wa na wo wenyi na wa wo wenyi en na me ne ti achimada achima chiase me am kroma achima chiase jungle warfare baby asoja fo yi but ho na me ne no eni so ni modan me ho kwa na metina ya ti na to dan bro no be so na ye ti achiase anga chiase fie opposite methodist school na chi ho na me ne ti eti wa wo fie na 3 days e be ka che so ko free me kwa me wo Monday no na ma odanga me hospital inti Tuesday no mu yiye ti Tuesday no kwa na ma ka be 5 hospital ti Tuesday na do me ne kasa ya inti no ka jam na boto no simenda ti ade cha no pa obebe fie anopa mama nti ne ko me miti ya ne say ombeje me phone na ombeje me abai ma enti we enti ukun na film say be me ya so aw yo ho ade yenko nti me kunu Fred ka mo fa me ko me kunu to kwa me ho ade to kwa me ho ade ba me ne sa kwatena dansi sikaman okay nti ho na me ne wo fa kuma sa mpodi me beda akwa ma ade enye de nche me mpoda dansi sikaman no fine ba bia pray ni ko she okay was nti ase na me ne ye afumadwuma na me ne ye nti kasa ita me first born papa free me bae na ase no ye adwuma o ti me kana me ko boa no afumadwuma ti na no koku a na ewo ho na afi na wadu agya asase na dua bi ye nkete na de wato ne de ene omadue na wato ti me so ni mu ana 2018 no o de ko hu mabusia no ye me ho ade to e mo a me ne betra so sama me ko twe wasi 2019 o ma ko tro wasi ko twe wasi 2019 ayo dokro nkranza 2019 ti me wie na me de nyeme na me to waiting for me krante ba na o si me nja me wo wie a na mato aso ti me wo wie na asa akasakasa bae na aso one me ntokwa nkete obi a to o ko tro so he no eti wudi no mba ho bae lead ane posolomotu wini ma de ko wodi ye anu ma bi mu idie so wo so be wale dia wale eni pa no wo botaye esi wani suso obe ko school wa bi mu da wa bi mu tetere na de yanko kafe nti asere yo twaso green minu mi erusi de ese Mami green the bagni enko ye ni mai nyagoro me de wo wie ye no o kra mi so bakuma se ya ti de mi hu se on no kasa you know wo ye dada na o se ne yo ne jai emlo hu no na wo de wani to fom hu so o majai mi hu no ne wo ma one no wo ma ndi mi hu nti mama me na ono obedi anim kra kan se wo ye no krese ne ba ne de on ne yire na jai nti mama ti aze mama ne papa ntrance ma no so mama ti aze mama ne papa ne ye de etrance ti emu ho no na akasakasa de bae ntem na medical techiman ko me yesi me e na de akasakasa ne bae na data na me bana ne papa ka ba bi no yare enti na me ma me so atukwan na o da mama nua keto na ozusu adwuma e wo multi credit side na o da adwa akra ne ko adwuma na madam ne kasa enti na etwa se me ko hwe akra e wo Ahmadia hospital te wo na akra na ye da ti me kran se me ko o ma me 400 nko hwe akra na me sa akra o yale me nim ska o magina for no fees ka ma be sin ko du te chima na se nti na da ba beti hu kyerem so si me kwa o ma me ba biu na me so me kwa o ma me ba biu obi ayo ho ade ade o si me dem nim ho ase ndo o si me kwa o ma me ba biu na na me so de 400 ne e de sen ne me nua ne se on fa hwe akra na se da mate na me ku ni so de wadi ka kyerem so no ba na on pe bi ma obey ne se ya ni ba no kwa o ma ne ba biu ohu no ohu ma sha sa no eno ka we kire wo ena ni nyina munya akukuduro tena ho mani adi na wo red flag kakraka banner nti se
ekura nipa miensa de kyerɛw wosese ema Samson ma Goliath mekikon yo nti me sika ne se ne manko nti ni bi ntwa obema bi ana abrampa wodi kwase asem kyerɛ oba no ema de hu niam no nyina wa hyase yo no kwasem no mu buo mani kuso so nim so obesesa me pese me wale yo nti me manko ti manko de chiman no na osan me omusa frem sa be no nko obi ntinti manko nti the week ono musa frem sa kra no yale ni mu ayedi nti ene kra de mankra no cause oho no bom dwetire na me ko te chima ko fa bru e beton ho no nti me am ifa me sika na me yede me oba ofra fom kra ba kra na me na nipa wo bo dwetire na wo kona nko ma 400 ada wo nyisika ni bi nso so na mfanko that time no na oye otwa aya amani ati o da mi mani ati mama that time edu dindim nya no bi na we call me you call na etu we see that time na ba ni wu yanka be kasa hey yo kasai indi me yi scan call indi me ba ye no ka che me say o se me ma no scan na scan de ma bom dwetire no o mama o matoto emme nti oni scan be tua emme fo no original de nti me man scanner or the be ma me back nti dwetire obo me na 900 9 million nti 9 million no o de bom dwetire no nti net data net me fa abro 10 bucks mo wali o net me fa abro 10 bucks ai ne say nti 10 bucks na me nti me koya na tire na me nti me fa 15 bucks oh fine scan mo atre nti oba na obaka jam se me fa scan ma no mfa ndwetwa abefo ne ka to discard be mami next can na mo so 2200 o de kasa ena me discount 200 2000 ena me de ma no ti me de ma me yes me scanner di bi ma on first scanner de e ma me ka se me discount on first scanner man bi za na ono apran na ju so on me ntemu tinti na oyesa nti 9 million ni na oje se me ton ade ma na be 2200 ena o se fama me to oje 2000 no nti na koko no nso me na mete menyem ni nyina me na mete koko no otimi jambo te kumase a ti me mete koko se do so ana masere na mfo mo ma yabo se ndo so ana e one bag ya me nkwa mebo ade tia ma ba beto aso nti me buru na edit for this ma koko to be hata e ho amia na meton na no oti kumase ye den wa bie sport kinds bia ba wo anamanje ho eno se wo tina ayi ndo otimi kra me so obehwe ho no wase na no ma kumase meka otimi na adam se memboa metima boa me ne ma no yo ba wase me ode me kumase a onim de oba behwe ho no nti se ho no se okwa ya na me bia metimi kodo bia damanti kokoo se o benti se ode wo do nti obetwa abe oto abeto fo na abe ne sei na o ma na dam ba ko twa abe no nti na onya de obetete nsa no nti na that time na me ba no so nya 4 months ti ma mbi o friend ante gwaro ya wonani na me de akra me so ha matia 4 makonya na ma me na me de mba na yede ama no na makwa kwotete nsa no e wa fuom ansa ma chefo ba be si akote nsa me kwotete nsa no ansa ma ba be si akwa asole ti me yesa na me rekoto ma asole pegine na so asole pegine ka temi se si anu me se odina no betuma be se bi o netumi afutu bone nti me mo ye mo mpae no ka na msiu so ne sa de we ye ku kra no a pini wutirim nti mankasa na me de di ma na se one me yasetran na enko ye nti anadwubi nti o ye na adwen se me meti sokofa oba no na me ya nti me bisa na ho no wan hana nka no kre ni bia anye de anche nti me madwe se nka me fa duro ho no ye de anom na nkasa ba ko na dika wu on so fa me wotete me no na mu eya nti emu ho no one me ya struggle na as obo me ma spinal cord e kan ti to obo ma spinal cord kan ti e kan no na me de ba de chima ne ba jana me ko holy family me ko twa scan e wo ma chi no ha ti e twa na o me se e ya na problem bi anye de e ma ho e na me timti me friend say me baba ka o se ma memba ade ya o se ma mba na me mpa na me mpa obi me friend say me baba ka o se me na me so ma do ba nje fo bi wo na me se me ko so won chara nse ne miska me busa sim pesika so woni kapra o de ma me ene sare de me ya nse me beton ba nje no
te bla bla friends echi te bla na me friend phone ka bla na say you see me ho kire me de me di kra me ni bi to ma me to on to ko heba nche no on to mo to so de gari to onye ndo de ba ma bla na kwa 300 says no o to ba nche no e no se ni ska ne e de mam na me ji nti e ba mu ho na no mpese meba na me am si da bi meba because why me ho are nti meba na me ba kwa ma me so ma memba because me kona me ko wu a ma wu nkwasi wu na me se ma me ko because bibia mu adanse na me froka na me sim ko mbedu na ade asam bedu ko jonko na me nya ka kwango sika ma ho na me fa moto na me ko du sika ma ho me ko du ya me bo pono o se me tete no me minim so e ma se me tete ntamba da ata na me se me tete se was the traffic nti edu won na edu ko jonko na so e bo se sa wo nya ka aha no se me tete o se den na ya me ko dada yo be ya ma so be ya dada nyem me wa ha nyina wo ye na ya afra me ko ye na bia me tete me tete wa geden na me ne ham so se na me de me ori fi dan na me ne de no koda another room mankasa o so na passes ko bi ya ma ye kra no kra no de nti ahwem tita ada na wakofa sister bi nto so na sister na friend phone so no wa one wakwa sister no sa nti me hwe na de ne I like na ha me ko me tena wa de ya na me phone mu no me wu na me san se me ba techi mai na me san fa ka me san ba techi mai ti me san ba techi mai tena na me se de bi de ade ne ko no ma me fa nko antena na yen frɛ no so pe no mpem bi ma amamre kwa no fam ko ma busua ti mi da asem no ko ye no kre nya mi ni yanka asem no me de na ye frɛ say ye mehia no me ko ye ti mi ko duru ho no na am so body ka frɛ me kunu nso dada ti mi ko duru ho no me ni ma sama me kunu e ko ye ti mi ko do am ka chem say me din ni buku no anya hwe say ne o maka nti ma anya de man ka na me twa so ti mi sa da asem no ko techi mai human rights community center wana na msada se min twa chirida na msada sam ko te chima community center no mo frɛ no ho do bai oba no me bag kitwa kakra no yi ofa na yere dada ne mantare dada no fa mi so mentara me di free mi kunu ba ko no bai no o serte sa ne ma no ko no dugu bag no de ba human right o nti ye kwan kwan minim so sa ne ma no kra ba nti mi man ko pija sa asem no kra yira ma ti e ka yo mbusa so be sa wala me no wala mbio ti ho ro na tale say so obe ka se me si me wala ne biem dia ene ko obe ko je be ko oni wan si dia odo be sum me nti wa na man ne ka chen so mlafo yesa na ye kasa mlafo ma se na ba ne ye ka ma wo wa tale say obe ko je de yesa na ma me kro di wani ma ko sa talentura marriage na woni mu ni sei be ma ina woni mu ni sei ka sei nti oro na tale ho na mi man kan ti ye kasa wie na o se obe san ware me no mse zo obe san ware dia zo bai o so ni sika nti man sika na o jina mpanyimfo na ni ma yi 100 cedis ena o de ma me na mpanyimfo sin ya hwe bibia mu ada nti me nko ena me san de free ha ko sika mai me ko di sika ma me ko na hwe manim kra wan hwe manim po kra o so pa na on payment me me ko me tena week tena me so na makota papa ba ko obofodu me tena wo sa obafie no wa hu so na hwefo no wo he uni so be du fie bia sanda bia da obafa uni se obe du fie de bia akoma beto yem no da no ko no be du fie ko be sign the ways uni wo so anu obu no atwefo no afre me busa se me wo he spiritual marriage hankrofo nti oye sa ma de be ha me na me san yes sa da me betechi mai ti me ba de chi ma na manko biu do na do na me ni di nko me papa be yale e na me de ko osirem ti me osirem ana na me ni di nko ho no sa ka ka me sam na manye de sabra em sabra na me say say ya wo se won pamia me di ma to na mo de sese fota bia me tu ya wa ma ne de se me bu papa mo ni ntira me family na me bedu sika ma na sa de chine mawu a o mbaka se ma so na ye di na mawu nti me ma ne ma ba chena ti so pa dia tu na mo de be hu abusa na pa abusa na chona me de me sambra ti ne kan na nya kena nti mbe yare mani na wakofa gabe no so me krom ni na ohofo no frɛ me ka kire me se wakofa ene agaru no wa mu aye ne de wo pa na ge za ge no fi zebila nti na okofa sa agent na obi ba me hent na me frɛ no on fa me call nti me man voice message e ka nya nse me ase bi me kunawu na wa be fa me na ka o kan tam se o titi me o papa no ma me sa me fa wonko wa wo se o papa no nse mo kan no ayo nse mo ka kire me nti se nse ma fo jama mo ma o se o titi o papa no ma me sa me fa wonko na nya do be titi me ne chenada wa wo se o fa ma wo ba ko pe ho kwan o de me nam so na de okofa no kita mba mi no papa kra ti ase na me na se me de na ka ba bi na wo so asanja wo de no abo me aka me de na se ono so na papa ni wo no ise me nkwa me hande nkra mi no me ni bo afo ba bi nti de wo ye nti eye me ma na odu wan obeboti on reply
na nti edidi ma na or sama me voice message so ka je me say me wani na me de nante to ka asa me chira me say me so ma voice message say wo si me wani na me de nante o kwan bezu ntina kasa nti me da so na mani ye me ya me da so na mani but within 3 days na mani off me hu hwe o se wo wani na me de nante nti say wani ni dum dia wo be nante am within 3 days mani dum kura wo na wo da we mbajo ai na wo hu hwe ahampure na abie at that time na o ka need owu foforo no mani need call off kura na me hu na de nti me kwatra ma mo amanwa ase nsuta okosuta manwa ase ai ona ma mo ti me kwatra ho no ti wona na me tra ma mo so na pa na me ba na le papa na wu no oni me ko se me wakwa mu yi akola na ma me ko afu disa ma me ba na papa na madi sana me papa mo fa chiro mo se da bi kasa na me ka chire me ko ni ntina wo ye me sa na mo frew kasa me se me ne kasa o ka se me wani na me de nante no to mo fa chire na ye se sa kasa me ka chire no che se sa ya ona me ka chire no de sa ya ona pese o ye me sa de nti o me frɛ no to mo frɛ me kun to mo frɛ no me wasa me kun be na no aka se me wa no na me mabɔ ne dua na me mabɔ ne nti na mama ni fra na me se dua bai na papa mo sa nse o so ye sirem ni di na won ti bia ba kwasem da se obi bebo obi dua na fu ne ho no ana bia ofon ya kete na nye se nipa ni be fra to mpe ho asem ka ba omo man na o ma me ho ntome o mama ni nti na se bi obefa me na me ni fra ni o ma fra wan fa me amman so na papa mo ka ze kire no me papa nka se da waka ba bi de odi ade na e fra no ka asem ne kire no nti within 1 week some days na maninu sat here say ebi nti me woda Monday anopa me wana me yakọ se me kunna ka ba bi wani ni yes etin ono so de atoso ni ma amne papa nya visiting abe man visiting so wa ka ba bi na ka o ka ba bi ai oh ya mu famla kakra ne ehwe oni posta na daso adia ya famla ne eja Frederick amwa tuga eni owu ye nchere odi kupa nso aturikom boga ido nyame Mr. Champions who dry as really as someone Obapa lady be free London a friend Linda or send a sister ne uku no ne yire penny na mimu sa say na bra no na one ne yire na jai na am senya ne sister ho asem na ade ba tie no na wo bra no ne yire na jai ai e dia na che so ne jai ma di entana mkasi no ne jai ni say eye maame ante afia sewa do di animu ai sa maame na be ka kire me say no kwese one ne ba no ene ne ku ne yire na yeden ajai nemra kwa wale na me bia na kire se bla ne yire nda so ho da bi ma okay ena ne ma na mko yi free me kunu fie ho a sa no manje ho no me kunu ni me kura no ni nua be ma na ifre no o se kwa me omo ne ko yi ne ma no na den waja wale no wawu omo ne be yi ne ma da bi no nwu yi o that time na me kunu no nwu yi o jai so o friend o kan da me kire wani bie ye no 3 days ena be ma no wu ai e die ne kunu 3 days me ne ma ho de mini bato me kunu ba pe ni friend me ka che me kunu nua keto no ye friend same on na friend me ka che me se me kunu be wunu oba fiska ma ba joada no no obedu kwasiada no obedu kwasiada no o se me papa mo friend se me yale na me yale no ne ni mu bi nti wo na o wu no me ka ho e na afo kwafo hin na odi no ska man no e ka ho e na afo so wu ama ba bi anye no ko no ni yere ensama okekan ensama okekan so no wo wu no so wo na yale a wo wu no wo yale oni mu bi mo ni mi me like me papa mo friend so oni mu bi eti ene che so mo na eku no enti o afa so oni yere wu ama omo mfa ba bia meye no ko no oni yere ena kwafo hin na odi ye ne ka ho no wu na aka de ba ko bi asade ba ko no wanye de o ammo ena me frɛ me kuru ne ba pin no e frɛ cha sam mo na frɛ ko me se kwadwo asemi se na papa samia frɛ me aka ho no se aya no kana me papa e ka no na kwadwo na mu nyina aye den e wo ho na me papa e ka na okan ya ko ka se ma wudi abonu mpo de o se e ka wudi abonu mpo a ene de nka na wo bo ni dua ma me bo ni dua na de nti no so abo ni dua
enu kwa na me wa me monu dua me monu dua ba kasa ba dua ka je se me ba no nye ne ba de o ma ka ma bonu dua dua ka se ba no nye ne ba na me ko fa nyen self baby na ma na me tama me ko school me ndi ka nyensen ye no de me ko ni fe na wo asofia no na me ni mo da wo na koye ma abortion Blair ya wawu. Ai, okoye ma abortion. What did you na abortion? Okoto aduro mi nim say e mo aduro krodi. Me ha bi nim aduro na wo ba na me se mitie me ya. O ma me fi school na ba nti ma na me se mitie me na o se menje. Aduro na tisa pala no yi ma se menje no. Tisa na o ye so no medan na o de aduro ni 2 no de insect me no we. That didn't down me da because me dwena me se ma breko chinchina. We na mo je 2 ro kam si ka. Hey. Enti sa no be da jatadie pa ai mo je turo o kamisi kam ko du nkranza anti mercy so tie mia maame na de me ko nkranza intelligence no ko o twesika e na mo asi ayi that na wonyem say how many months na 2 months and wo share wo duro na 2 months na tie no so wo say nyin maame ni nti ohoro ko ka kire me say and wo si we ni nya ne ba no se nti de maame di ya o ka sa akola we de na o ka no nti me enne February sa nyin sense February kiss bia bio sa nyin sense February na sa nyin sense na manyin sense we o July nti ene ba me ko twa scan madam bi wo ono no ya dwuma wo skamai ho nti me ko ya me sa nyin ko twa madam ene me ana me ka je madam ze me sere no first one ba wa mama yisi we ya sa ba de a ende mpese bi ko skuti o mo na ka me yin sa nyin se no se mercy we nyen se we gwa bi a o ba ye ba akope esi a wa wo ba ko ni papa ka ba bi nti se wo kwa se wo ko yi we na wo ko skuli nyina we no anya ba bi ma ba akope wo de ye de mercy to de wo do we no ko skuli na mbehwe nti sister ne ka sa madam pp o ka sa me chere na me se madam mate nti de bia me fe madam na me se madam wo na ma me wo ye e de na esi madam o wu ye no o wu na sa busiafo no se o ma me se mayi e so mpe o ba bia so me nku ai go so mpe o ba bia so be mi kuna nti wa mesi me yi to so ama se na because that have na mani ne nti me ma nti me mantika o me ka kira busuan na busuan be me o me busuan de abofra no kra be de e be ba yi no mo na otweda mudi ye no mo anka hwe anje me an fa phone e fra of appo yi bisa ne se nenti se mudi na otweda ko nti me fra me nka hwe ana nti me fra abusuan kwa nti me fa nsa me se abusuan kra se bia me mpo na me nti me ma nti nti me fa abofra no e ma na papa yi ase ana o papa si an wo de nya abotre na e be fra o kire me su na otweda sister na o fra len na ka wo na otweda o ba be na ye kura na otweda no o ba be na ye mi kura na otweda ba be na ye di na otweda 1 week no o mama ba be nya kuna o ba be nya kura 1 week nti ye da no me wan fra mbi ma me wan samane fra me say ye na wo se me ba ye won ko pe be me da ye na me say o fa same me o me esem no na se mama mra de senga me papa kura wu ye no senga me papa ka bia na se me papa ne ka bia nka me pese mi kudu ba yi na e wo se de nsa e kwasi wu be ma na yi na za wa ba me de fa phone enfro because bia o ba nya nkwa ba e wo se bushia ka ho ba nti won ye we nyina se me mbra yi me na ma so se me ba yi no nti se mo pese no kra yi na ye mfa yi nto yi dia enne nka me pese mo ba na mo ka che mabushia no na mo mfa nsa me si mabushia na bushia na ye de nti ne abofra because me yare me kan ni na nya kana na mo ye mo ye wi mujana me mikunu ba pe no ta samo na frɛ me e ka me say adaka sika no mintua bi na me mintua because akra wo for years die minya adwuma bia nti mintua no se ma me na me nim de ntam se tua adaka sika no nti tua owo bo sia akola akokɔbɔ na bi tua adaka sika no nti o kan na me say na akɔpɛ bi sia ai me kɔpɛ bi sia 20 million o ba keto yi ai wo me tua adaka sika 20 million na nipa na adaka da wo de sie na yese me nim ena wo ande wo mo giye omuji adaka sika ne mu giye o sen ba ma me ko si me papa akɔ bo ase ena on so ko kire na na ahimfo na asem ba ye na me ko to banim o ko kire no mo ka se na de papa yi wo ma mesi wo yo mso no wakunu nti di nza ko tua adaka no ena me say asem na ne ba na be ka wo nti se manche be wie be abotaka ka ba akire nti no o mo de me ba na de na de atua ka nti me ntua adaka sika no nda boy ne kan se na na se sa na me ba ne kan de ya mintua ye time ni nti mama Emilia die na asi ma de asi ni say ise mo ye nyina wie mamba bi no kwenya mi de maka na maka mamba bi na o frame o mo ye ni wie be 3 months o frame say o papa on frame say me mra na o musa be share me so papa say still me hunya nto me nti me za akosa me ho ya leyi nti wo de sa wo se nkura ne bi ye ni nti dia wo de wo che ne ma na che na fa me ba ne de to me ba
mbab ma beje kwana bofra ni nyini a oba beje na ade na o see you mu share no wo say de nkura ne bi ye nti sa sister na ofre no ne sister na ba payini so de asem na koto social media nti no o de abufo de nema ya na ama sa sister no say sister no enhande nema no oba na o jawade ai onu so ma na yekuna o de obeye kuna ma na be yekuna nti o mo so mo de nema yina hande ama sister no enhwe nema no na me ka se nti ya ma na papa na oni man sia na we ba ye tu pe no ye ho ade ye man si koko family best family ye man sia no ye wo ye but se lumba kra ya ade lumba ade o ne yirum sia abranti ka se oni man sia na wo ye nti man sia nti ye mie no nkwa na ye fa ye ka ye rankasa ka me na me ye me wa mfa nkoma busua ena sister ya no ni sister no free outside o ka no ono so na o ka no se be ma no ti ja no ansa na obewu se dia na aba enti abusape ni se one de me ntwen na ye bedi wanyi na o ma afre me oburika ka sa August me kunu 5 August last year no ne ka anya kena you do August no ma afre me o ma ndi o share September o ma ndi September me foka yen se me kunu ba pay ni no so ne ma me ka ba bi e she free sim sia ma me no be yekuna ono so be afufu ono awu nti ono na wunti se edisa me sie sa ma me na no onua ma wa akra no me ba no mo de gina so de bie papa ne ma so ne ma nyina yesen ukui zeze o se 11 udie na eketwa okay nti anika anya kena ena me na last month no ena me de behu me to obusa me ko be hwa obusa pe na me de to nanim se on fa de odi ade no ese me ne me ka si ya no me ne magu papa ne dam se si ya me ka se papa edie na wo hwehwe from ho ma de me hwa from ho ne se si ya no me dan ta mo so papa so ma me prot papa no diga to prot ma man so no wo bewu ewe sika mai ho na ho krata we ehon krata ne se e wo dem nte papa no go makwa de odi ada kwasa ne ma ni na krata nyina nti o frɛ me do to ade ma o no ode ma odi asenka so ode ho krata ma ye kwatwa prot no o adan o ma mu de chire ko no ka che o mo se prot me twa die Messi ne badia wo ne obadia wo ye krata ato so krata ne die mame we die ne jibe die se wo bi de na no akasem sa ma krata ne die ntusunsa ma so ntusunsa o da so ase me da so ase ni pe na mkotwa aye no ye friend no mind ko ye awunani ne di kwa kakra na me refi time no ase waje mmiri ni nyina asem no so ensida ma nam se de nta me de bae ne se de me tete ya me de bae nze isa abofra mo hwa abofra no papa no wuwie no mo ma me se ne sika bae mo se ne akwa sika 9.2 se se wuwi last year ni 9.2 na mo se na de bae Charles amon de ba pe ni na waje adwuma bi wo ha omo ye na bi aba wo ho omo da so ye no omo da so ye ena papa nka so o ye insurance man kola no nso no abuja pe nka se omo ko ho na nkran pe info omo de nka ye nkran keto nso o ye wa yo na ju so omo nko ho bio ewo dodo to bri abuja pe ni so nko ho bio o se o nko ho bio omo ko ye ni ban penfo ne nka ho o ye man nkran keto nti omo nko ho bio ena koko no me kra me ka ko nyi koko de na ma ye me de ba ka me famba me ka so onyi koko afu akopem ma me ko mfo ne ye 4 do talk 5 na abefo ni ka 5 6 na me so onyi afu akopem ma na me fa hwa akola no de se time so a nanka waje na wache na sese de be wo me se dua ba kora menya ma hu se me so ma dua ba o se wo nche na o de o ka ye se me nko me kora no se abusu apen no se da be no mbeche ne ma no onka o hye se ka October ye ende wansan me friend na wo se me na me friends abofra no school sem se onko school be manti no onko school so me nya adwuma makoji lo na am so asem ti me nya adwuma na ma da hwa abofra no na me friends so all the school sem no I see 500 cedis to no onsen ma me friend na o friends ade chan me me friend no ade chan me friend na ma ade sign no no e hwan po on ye de odi ade no okay wanya one and two hello Paul Eja Paul me ba jowani me pa cho ma he ye na yo ye friend me ohini ni me ye adwuma Osompa TV so a cho boko de da binya boko sa adai me ho fa me yo eni etie why okay ababa we bi o se friend no Messi Amaleba yo se ubra kafra onya ni ba bi ko no wona wudi ade na woja akola ma no
emi sa akwala ni tifie won ko school akwala ni hwem uso na odi ade eti nkaye musa o se obede no akakora no eti eho no wa wo ko program no FM eti se obi de waba obi de mema ba ho a edi e se we enra obo so mo frɛ o aha omo frɛ me omo ka chem se dare omo ngai ko se ni be duma hia e de na odi mi ba odi mi na picture mo ba gumi ni ma so ayi ti so abonte Paul e de mi se se wo yo program na wo pani ye dia e de se ba wo so program wo ye ya da ikire me wada woroma menye de na wo de wo sancho no nu de se wo ye da bi wo na wo sancho no nu de se wo ye wo na wo kan ti kire me de menye wo bia wo abaya no wa bodam so wa bodam wan hwe ya wo pressure bedru 1 million obewu o what edu 10,000 kwanya odia edu 10,000 kwanya odia what you say nipa no wo ni ba mate na ba ma wu a e de na se wo ye ba ma wu ye ni afishada enu kra na mi tie ofa Paul afishada ni be ni ma so na mo so ko ta ni so ya de ofa Paul ma wa ko so ko ta no se ya de ofa Paul mo akoma mra from na sem no no ma ko mra from say wo so program kasa wo ni bana ye ya e ni se we asante ma me obi na se afishada ni ye de ni aso me say kasa wo wi ana wa de atoso ai o pressa be kun asante ma me mu obi wo na se ni afishada ye de ni ma so wa be no kasa wonya sadini ba dabi wonya sadini ba ka tifu no me da me nyina me firi atakwa mi afo okurom mi firi atakwa mi sister so what you assume eti now abrampa ni pan mo ne kasa no so kwasi adam be hia de ba asem bi mi se champo brem so complicated. As some no points now, here say section no. Ono wamana ba baby sanu ne ade enti no memo de se ebusuapani ne wo ho na wa hye akwa yerepa akwa social welfare akwa human right sister wo twaso na hwe wo ba twaso na hwe wo ba ko dua ba akwa wo kwaji na de be hwensemu a woda de ma wo keka o man no mo no mo pre ne ya wudi ejapade eja o mo no o mo wa bufu chen yo wow sister no oja wa yo pini to oja wa wow na na friend wi no friend wi no wa go no nto on so face mi we say ye be yin now Paul now that dem na wo so obi nya santini a enu nti won fa fonto so no wo asantini papa be na wo ye bra me kwa ntum Paul kro na wo se obi nya santini nti won ka wo asantini papa be na wo ye wa santini papa be na wi awe wo dia fa ekwan foforo so ka wo beto dwe ka wo beto Mr. Champo de kasa so mama ne me pesa me kan say ensimo ye sisi ya wo mu ble mu ge se won na akum papa no no ne ade wo say papa no no e kan kasa bi e say omotriti ge ya wo ye kurani ya ne papa ne maame sama me fa no ko eno so no etumi eye adwuma eno so eda nchen ya gay etini baby mama na mama ye kura bet mo be je ne 20 million dia match 20 million mo ba be je that is my involved no eye no enti no right say ono so onya ne ba no echefa enti wo say wo frɛ ye aye asabe mu ne afinhyade ese ko to no bo ase na ko wo kan wo chechire mu say ebi afinhyade ne duru won ne ebi ne ma so a ebi ebe 1 2 3 na bufu na ya wo de e kan asem no to a frank one show maturity and within a person Miss Senna say, Kayantu and Sa Nayan friend, so by the way, to Safreno. Okay, it is that I general better is because way out the way our Casano, when you be as a mammy to son so a one man no main me audience at my way. So, Mammy, and no knows where dear, so a quiet Santini when Cassa, Menso, Sabistabia Santini and an inch, yeah, what a Asantini and an inch say Paul or Tibuan Sasadi.
Mesuri tuni kasa na me ni asantefo a o mani atse ene kasa. Enya Paul a o so ndo obi nya asante ni onene kasa. So me fa nya rekula. Tia no so. Seven or pen na de kura wu enti se wo pese wo fa kwan bi so na wo sisi ababa ya won kan hu se ne edi kan wo nua no wan konko ja no enti esimfo nsusu de wo mo niema wo mo ye ya ansa na wo ware no enti no wo ye yo ho ade nso asof ma me se ne wo bi a minim so wonim dia o mo je ho ade ni bi di ma efie wo giraye anabosom ewo efie ho enti kratch no ya wo kasa no abrante no ya wawu ni nua na ya wo kasa no won hwe bibi ye na sebi wenkwa ni hwenhwere enti no one person foforo ma me kan kire na da bi kwa mu ni ekura fa so we mu usuro mu besisi wo ba garu o timpani won krofo na egu ono so am ka mo ho a wo a wo si wadi ade na niam na kwa betimi ndo nsa debi ni ba na nya bia ka mo tumu and apart from that of mama ekwan sister yi enifa so ya nke efra no eno kwa questionable wo mo so no mo testimony no mo so komu ehun se ebia se na bia boy achi ende ma wo nte busia no asante busia no so wo na ya asantefo no a wo mo se so mo wo enifa no wo mo nya very careful na ababai mo sisi no no mo trase na ne ban no efam dia no wo mo fa ma no se na be ya busia ni nyina be nya ahoto anya sa ne baba ne dia nya fe oba ya nti my lady me da sipi nyaminsha onso wo abotre na papa na ye ne kasa ye no mimblemi no nipa medical blemi no eye wono mo ewo society mu a se oba bi etene ba bi won se my lady kwa mo ko fa no bi so frigalu won se oba yi mo ba bebu ni kwasea sa won se oba yi sha se ya wo kasa no ubisa no ni kunu dada ho asem won se osun yi sanse na oni ni ti yie na onya asumdue bi nya ho to bi wo ho na enso fofia antoata na be ma efiri mu ana nkrofo bi sha se ye wono madwene se wono mo etu nefo na wonko awote enye na wunya nyini ewaso ope be ma bi na oba de baba akode o de ye den san nkrofo ya be pushi wa won ni akwafa Bema chain befa halaji me kupa dani ko mu a won tija ya eno ne ho boxing boy wie yesi ye ba beburu ye mfia asem wei my lady minim se wo pa wo betimi adi asem wei achi apia ma ye case na ebias dia wa ye ntibia na ye wahi sa na me hu no se wo pa se ye kire sister yi kwan bia ma na fa so a e ka dia wo ye no kwasem bi so gay so wapre no wapre ya dia finshana wapre ya dia finshana ena dia nko my lady bi so na woni ya ba ko ene ama mi kokko adia no ya dia finshana ya che ne ma ene ya ma wo dia no kwa bi wan ka kire nipa na mo pre dodo eno kure ewo mu pa na mintimi hu se wonim se ye ni afishia dade a ene minim o kan o ti o mu na se wonim o mu kan se o guest ye ni enti ana wonya abotre enti ye ni edi ani pre wo bebrebe edi anko we niama sister ya kwa fam nyina yi akwa ya omu akwa twa be akwa fa hin ekosi hin ko so won se ono ana diniti akwa wurem na nso so enwo asem na ayeden aba papa ya ye ne kasa ye ne mesre ne se kasa o kasa ye no wan kasa yi abrampa no ne be kirem so mo fa kokko nya nia abrampa ne me twen no investigation kro mo koye ya o me ne kasa ya enu to oni wanya sa audacity no e be keka sania o pe bia no e ma ne nso so me sania me sha se free ye no mesre eya ye man krofo bi ma ye pressure abrabo no wo na wubo enye society na nipa na wahia no na ebo wo na wubo enti wo hwe ba bi adru na se wo fa na be ya mawa na wafa e ma so mpa bra bi mo mpa dwumanyo sanse oba wo nsam odu kakra menya hwe se nso hwe my lady wo be kwa akotom because papa ya oda so na wo from the onset no ye de aniama nyina a kire wo se won pew still how baby still o se hwa na mewura akwaye wa abortion nyina ewie wo hwa da pa do anu tumi di adro hye wo pa we was got you any sen amanfo odi boni o amanfo odi boni my lady na ma me fancy na ye hunu kwan pe de be fa so my lady enura me frɛ papa no nyame anim ni me record e kwa odi dia tembasa yo edanenim odi dia tem awurai ejina hom de to land speaker na papa fo bi bo fo so ha wo mu kwa no mu wo ho bi omuti my lady
odi awura atem sɛ onim nyansa sɛ awura yi pa ɔmfa asɛm no nkɔ court yeye ntimi mfrɛ ne fie ha ma ne ma ifia on si ha ne si ha cha okeka nsɛm bebre ana me ka kyɛn sɛ pani me na ma lady tie mi wie ana so pani ma mi na ayo bibia fa ne to nkyɛn na akola no ye wunuaba ye nhwɛ kwan be fa so akora no be costueze akora ne nam fie ɔso no otwi obi ka otwi ka kɛse woni time ana m se wunua post akora nim sɛ bi bobo anomanye ti sɛ anomanye na mo wa memete hɔ eti kwasi adase metimi ahu a ɔso onya ho a eti na ogira fidie we so bɛka sɛ wa hyɛ da sɛ kwasi ada na ɔse kwasi ada hen fa no pɛsi ehia yo malady ni tinti ni tietie nyina so omunim so yesremni eti omu ku ni kwasi ana omu bu ni kwasi a malady me kan sɛ mienu pɛ na me de manu asi asɛm ni nyina nya kama ni pɛ bi ntiase ko ka kyem sɛ me nya santini enu ti no omu yesa wo ya wan malady who are you Paul kwana uti bon sasa no wo ya wan malady asantini papa ba ya nti utie fidie so o kan ya kodu sɛ emrante ahene na ne wo ha wo bu ni nti ana mo tie so mpa ke kan kwaza asɛm na me yedi man kan sɛm bɔ ni bia na me yedi na me tie no na malady asɛm ni nyina malady asɛm ni nyina ye tietietia awura ni bra bre nyina sɛ ne kwase ade okoye ni abortion ni nema malady emfa ntu baabi na me kan sɛm mienu malady edi kan sɛ mu hia akoda no wo efie ho a mo nkwaje wa yesramuni no yesram nti omu hia no better malady asɛm no nyina no better branch me ka kyerɛ sɛ so onua na ye fra wo papa no wo sram ho wo mo ni bibi wo mo nyɛ wo mo tsenia manwu wo mo so sɛ wo ba no tie wa nya chefa opia tumi ni so papa da japade e lo sem patcho me da ibe mami trase mami some few minutes tra papa nya hwa bone nya hwe sɛ ya kawo wani fra na o papa mo fa baabi na wani teye na 3 days so say be ma no wuye no mo so mo wani ma wo mukuro opia odi wagidi so te ha sɛ wonye santini on de woni won kasa no ade na santi hwa no ho a wo so fa gawu hwa wo fra wo papa mo no mo ka ne ma ngufom sɛ wo pa no ne papa japade wo anya bia opia timi yusu wo ta sana me no ka no man pa jamate papa no enfra di biem mate ko garu na mo so mo ka ne ma ngufom na wo se won na edi adefo wo ten wo mu opia wo so opia obekọ garu akodade dua wo ta sana me no ka no man pa jamate sɛ wo ya kola wo ko school ni e be fo be se dem e di adura be fawo ame mo je tu oba besia sole ahomache no nan kwoti abe ni eye wo sei sɛ wo yesramuni dia eye me kura me ka me sei no wo se me nya santini e tontinu me nkasa me yate kokuro na nso kwa ya oniema ni ye hwe mama asema waka no oka chen say me kura ne ba pendi asem ko social media ndan na me de o mai me say ya wie me sansem we me nka biem me ka se me ka biem a ya be frɛ me ba bi kase matema eti ka wanu tum na fra wo papa no ma me ameko mo okay me ameko mi firo ba le lu kwasi ede ya o me se akọ ya be ma lo fe malady me se akọ malady mo ewia die woni mi ayade esam fodros malady mama trust ke to evi na doctor losem malady me sin sem mienu semu free say akura no ye kyene ma no onya bia ye nyi na dakaka malady so onya kwaji adaka sika pe na se mu pese ne ma mo de ne ma no adaka sika no ya hutu aye no enu na gina so na fa ko malady ko kan ye begu na to so bie malady ewura ni bra bre no ko bia dem ni kira no eniema ne de so ma fa wo de ama wa o de tuli ni su ko fo no ma tia wo wagun usi kwa na wo wagun so na de we na adu sabeka ade be te be ma wo hwa setie ni watamelo wo tsira wo mu dansa iti oni di wadi ade malady ade wo wiase a Paul aya no ho am wan se malady wo bedi ade a ye ni afinsi adawo na hwa bibia so malady una hwe bibia so se ye fuo se ye fio se ye beyo wa bedi ade na hwe so ye di afinsi adawie ni e bia daka no ye wera ni akai na de ni de oni ade ama no
enti na ma me na obeye kuna no mo handle sa ne mani nyina de ama no ai enti so de santini etimo de ama ne de etimi simayi ankura ni bia fidim enti na wo se wo twena se no wo hwe a Paul no maladi pone maladi Paul no obi esrem ni onya nipa Paul onsia kasa enrada mesi ne audio wo me phone so odidi atem so we yi abusua pani wo mufie ana wo be pani wo mufie a onfa asundwe mafia o eno wo di matem awura ya tem wo phone so ekeka nkwaza asem se opa court nko na frɛ no obetimi aba obi afrɛ na wo ma eti nyame nwanwa se na wo frɛ na okeka san kwasa asem we se amna tan yin ko eti wo be nkirisie emrante na abrantie ya ni photo da fo ayisu a ene abrantie ya ni photo da so a ona ware mami maladi wo bre pa wonya honkoi na wo bedi ade hwene siesie fie na asomdwe mra okeka nkwase asem se wura wei prewa maye ene cheze kwa du bebebe ana ode bono ansem akra so kaso maladi ewom waye ne ho ade eti ani die kwaso yare na pesa busua ba ye ni bia ewo se mo ba besi wo mu wanti mi fiti prekope emfa ne bag no ma ye no yenye ne saa ba bia eti pola ufra no manye man busua fie ho abusua fie no anu manye ana atebo on sasa kasa wo kasa kire ni pa sei ana ade na ma Paul emwa ba ku sei wanum kasa etan sei ya emwo efiti nura ana wudi awura yatem e ka tse me se awura kra free so bra ware no wo hu ne ba ku pesei wo hu ne biem ejira fidie so ana ka tse me 20 million de maji e ka tse me pa me record no ba bia me pesem de ko bia me fanko na na wu jira fidie so e ka se ya di mra na wuro na mra we die e be fie mra we die oba ko wuro na mra we maladi mesi papa nyahwea boni so nyahwe awura ne nko ne kromo emidese wono dadie bi ya dadie wenye dadie bi twa dadie bi o we dadie ginam awura ko na ko kire mu tititia kire mu bibi kitua bi watiwa from piem bibi kitikiti from sebra ni ya meche dia from piem kokrom na do so odi ade wonfa na papa no anim na so mu to betra ya hwa se akora ne ma so na busia pani Paul enyi niema ya jai why ebusia eye sesisi an ye di ye ho ehya wawe wum ana se enye se ye di ye ho behya wawe mu esan se ye mami asem a okay de awawe mu nsem edos wankasa esan se awawe ono kwa wawe ye no awe ho nko a enije bie ni awawe enum enije bia enim nti sisi an ye nim se ye se de ye ho hya wawe mu a eye ana se enye ye youth na afi na ye sisu no like omo yama ase awawe na ase efie mu because oba wotimi akwakọ tena awawe ase na wuku eye o yakayaka di sei eya aweho na maame ne de tia me na asem ne ya maweho ne se one owawe ye na ne ku efim into ye na adwen se oh we dia we amesia ne die wahye me bo se so ye ma yakayaka dia ne maame ne papa sama ye den embefa no nko na ada like upon all no nyama na waka ni nia no still na ugusu edi oba nani still na ugusu edi oba nani enya de papa sisi ana wawe ni yenim sa wawe no mo pese de ye hu hyem ana mo pese de ye hu behyem because awawe mu nsem nansen ni edoso dodo yesi wawe wo dofo na we die wawale na tamfo ankasa esan se utimi obema timi kache uyiri like bema timi kache wa uyiri a watisika wale no kache ne se onu weni ade chin ya nani ohun ade nani nefa ohun ade na wofu timi afro se so mo ba ne yawe na wasta ne yawe 3 days wewu we kire se ewu ade na odi ye abai wan unim hu bi nti ye no isisi aye ware ye dofa na se nansi ye ware ye townfo no ye mami aseme eya aweho so be ne den sisi ana ware like this one is getting too much eya dos dodo
na watimi atisika wari oba we wie na udi oba nani se aden sisi ebusuafo no so bema na efim because of say nsema bema no so kaye no so ebusuafo no like muntimwani enhwe nkola no ntiye sisi an yedi ye ho ehya wawe mu anase enyade papa say yedi enye say yedi ye ho be hya wawe mu because to me the menti ase awawe de enim say a peace of mind the peaceful home for us. Isi ano ena yebeka say o answer na obe wa be ma no ese steady no adi nso be steady na akodi baby o yini suba impie one no wa wi answer na o start say o yini suba impie oho na afi na ube nu hu at the dating stage like omu yi omu suba ncho onni omu wa wi answer na omu yi omu suba ncho eno so like eno so eye ya but yebe ya ne den abawe de yakopon bo ma ye nia ene de de yen obehim but you always need to choose the right partner sisi also you will choose the right partner so you remu wia na ye behu emu nsem no ye fa ye maami asemi entu ye hofo eya we hosem de ba ye fa futuo emfemfi ye maami asem na meka osa ha Eguswaye Emergency Ghana TV eso subscribe na like na dani and do comment so the aba comment section as edi amejeso an catch mami esi NSC yebesanso edi nshemu. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.